Igitondo cyiza cy'umugisha ikaze kandi bakunzi b'amakuru n'ibiganiro bitandukanye badukurikira muri Kigali mu Rwanda ndetse n'abatwumvira mu karere k'ibiyaga bigari mwese turabasuje ari nako twinjirana mu ngingo z'amakuru agezweho ni ku mutekano politike na diplomasi muri kano karere k'ibiyaga bigari ndetse n'amakuru ajyanye na politike mpuzamahanga. By'umwihariko rero turakomoza ku ntambara ikomeje kujya mbere mu cyerekezo cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuvuga kandi ku by'amasezerano n'inama yongeye gusubukurwa Doha muri Qatar. Turagaruka kandi Minembwe, ibitero bya drone z'uruhande rw'igisirikare cya leta Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo zikomeje kubica bigacika muri komine Minembwe ndetse n'ibice bihagaragiye. Leta zunze ubumwe za Amerika zo zamaze guhagarika ibigo byayo bikorera imbere mu Burundi. Ibi byose rero nibyo tugiye kuba twinjiramo gatanu kandi turi mu gitondo cya tariki 3 Gashyantare 2026 n'intangira nziza z'ukwezi. Mbifuriza birumvikana ndetse mbifuriza amahirwe n'umugisha mu byo mukora byose. Uwitwa Kamasa Ndakize welcome asanzwe ari umuvugizi w'ihuriro twirwaneho mu rwego rwa gisirikare akomeje gutangaza ko nibura mu minsi 3 itambutse tariki 30 Mutarama kugeza tariki ya 1 Gashyantare ubwo byari muri weekend twavuyemo ihuriro y'uruhande rw'igisirikare cya leta Kongo FARDC, igisirikare cy'u Burundi wazalendo ndetse na FDLR abangaba ngo bohereje drone zirenga 18 nizo zagaragaye muri komine Minembwe ndetse zirasaba ikomeye cyane agace kiganjemo abaturage muri biriya bice. Nkuko rero n'ubundi makuru akomeje kugenda abyemeza ng'imfu z'abasivili benshi zikomeje guterwa n'ibitero byo mu kirere. Igisirikare kiragikomeje kugama muri biriya bice. FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo mbibutsa ko bari muri mission cyangwa se bari muri gahunda igamije kwisubiza imijyi yose bahereye ku mujyi wa Uvira. Ubwo imiryango mpuzamahanga yasabaga AFCM 23 kubayerekura umujyi wa Uvira, baremeza ko imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ari igomba gukurikiraho ndetse n'imijyi mito mitirimo hagataho kandi y'ingenzi. Twavugamo nka Kamanyora, twavugamo agace k'ikibuga cy'indege gikomeye cya Kavumu ndetse n'ibindi bice byose birimo aho hagati ariko biri strategique cyangwa se bifite icyo bisobanuye mu rugamba. Ibi byose FARDC ndetse na coalition bari kumwe barabikeneye ko byongera kugenzurwa n'uruhande rw'igisirikare cya leta. Dukurikije ibyo Kamasa welcome yasobanuye, yavuze ko ibi bitero biri kugabwa cyane mu bice bituma abaturage ariko by'umwihariko noneho muri centre ya Minembwe. Iyi centre izwiho ko birimo impunzi zahunze ibitero n'ubundi byagiye byumvikana mu minsi yabanje mu mirwano ikomeye cyane ingabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta bagiye bahanganamo na M23 ufatanyije n'imitwe wazalendo ndetse na FDLR. Akemeza ko ibyo bitero n'ubundi byo mu kirere bikomeje gukaza umurego muri iyi minsi ya vuba, aho by'umwihariko biri gushimangira nyine umugambi wa leta ya Kinshasa wo kwisubiza biriya bice byose birimo twirwanaho ndetse na AFCM 23. Ariko kandi akavuga none ikindi kibazo cyuko hari gahunda cyangwa se mission yo kurimbura abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Kuri ubu rero twirwana iremeza ko ibigihe bino bitero byose byabikomeje ngo yaba yiteguye kurwana kandi ikarwana igamije gukiza ubuzima bw'abaturage, ariko kandi inahangana n'ibi bitero byo mu kirere ndetse birumvikana nabo bakabemeza ko bagomba kubisanga iyo biri guturuka. Amakuru akemeza ko byinshi muri ibi bitero biri guhagurukira hitwa Gisangani. Ngira ngo ku munsi w'ejo hari amakuru agiye hanze ariko ataremezwa avuga ko M23 n'ubundi yaba yararashe ku kibuga cy'indege cya Gisangani, aho bivugwa cyase bitekerezwa ko ibi bikoresho biri guhagurukirizwa. Mu gihe rero byaba koko ari ukuri AFCM 23 ikaba itangiye kwatakara Gisangani, ubwo byabisobanuye ko n'ubundi ya gahunda cyase ya mission gahunda isanzwe yo gusanga ibitero biri guturuka rwose baba bari kuyikora bitewe n'ubukana bw'ibitero bimaze iminsi byumvikana hariya muri Minembwe. Ariko kandi akaba ari n'ikibazo cyo komeza kutavuga rumwe hagati ya MRDP twirwaneho AFCM 23 ndetse na coalition ya Kinshasa kuwaba atangira undi mu bitero uko kugeza ubu n'ibirasobanuka. Buri ruhande bawumva arutaka, buri ruhande ruba rutaka, buri wese abatakibye. Ukibaza uti ese noneho bishingiye kuki cyangwa se ni iki mu by'ukuri kigiye kuba agikurikira hano. Ni mu gihe kandi n'ubundi impande zombi mu gihe zishinjanya kuba uruhande rumwe ari rwo rutangiza ibitero ku rundi, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yatangaje ko ibigo bitandukanye bigengwa na leta ya Amerika biri ku butaka bw'u Burundi bigiye kuba bifunze bitewe n'ikibazo cyo guhagarika imirimo ya zimwe mu nzego za Amerika ibizwi nka government shutdown.
ubutumwa iyo ambasade yashyize ku rubuga rwayo rwa X ku munsi w'ejo byari tariki 2 bugira buti ibigo by'abanyamerika bizafunga imiryango guhera tariki 3 ubwo n'uyu munsi kugeza igihe tuzagira icyo tumenyeshwa guhagarika imirimo kwa guverinoma ya Amerika. Tuzabamenyesha nitwongera gufungura. Guhagarika ibikorwa by'ibigo bigengwa na guverinoma ya Amerika mu gihugu runaka ntibikuyeho ibikorwa bya ambasade kuko yo ikomeza gukora nk'uko bisanzwe, biba bifunzwe nk'imiryango cyangwa se nk'amasomero, bigo ndangamuco n'ibindi biba bigenzurwa na Amerika mu bihugu byo hanze. Buno butumwa kandi bwakurikiye ubundi iyi ambasade yatanze buvuga ko amatangazo arasanzwe yacishwa ku rubuga nkoranyambaga rw'ambasade agiye kuba make hakajya hanyuzwaho iby'ingenzi gusa, cyo n'ubundi bakabihuza na politique ya President Donald J. Trump muri iyi minsi igeramiye isi yose muri rusange. Ibi byose kandi binashingiye guhagarika imirimo ku nzego zimwe za guverinoma ya Amerika ndetse na ambasade za Amerika zitandukanye muri Afrika zatanze ubwo butumwa bw'uko zigiye guhagarika kunyuza ku mbuga nkoranyambaga zaza amatangazo yose nk'uko byari bisanzwe. Tariki ya 1 Gashyantare guverinoma ya Amerika yahagaritse ibikorwa ku nzego zimwe na zimwe, izindi zisigara zikora imirimo y'ingenzi bitewe no kutumvikana ku buryo Minisiteri y'Umutekano w'imbere muri icyo gihugu iri kwitwara mu gucunga abimukira. Ni maka kandi zarushijeho kuzamuka bitewe n'imyigaragambyo imaze igihe ibera mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota, yuko nyuma yuko abakozi b'urwego rushinzwe umutekano w'abimukira ICE bishe abaturage babiri. Abagize inteko ishinga amategeko ku ruhande rw'abademokrate bavuga ko hakwiye amavugurura ku mikorere ICE mu rwego rwo kwirinda ibibazo nk'ibyo, mu gihe abo ku ruhande rw'abarepublicain bavuga ko itegeko ryo kurwanya abimukira ikwiye gukomeza gukurikizwa uko riri. Ubundi byari byitezwe ko inteko ishinga amategeko yagombaga kwemeza ingengo y'imari igenewe no ministeri ishinzwe umutekano imbere mu gihugu, ariko bitewe nuko itigeze itorwa igihe kigenwe cyangwa se bitabaye igihe cyanyacyo, byatumye itagenerwa andi mafaranga. Ibyo rero byatumye n'izindi ministeri zibigenderamo kuko iri tegeko ryagombaga gutorerwa rimwe, ari nabyo byatumye ibikorwa bya guverinoma bimwe bihagarara. Muri Amerika ubusanzwe inteko yemeza itegeko ry'ingengo y'imari y'umwaka, ariko hagati mu bihembwe akagenda bamo kwemeza andi mategeko y'ingengo y'imari ku nzego zimwe na zimwe, kandi iyo bitumvikanywe n'ubundi mu gihe cyagwe nkabaho guhagarika ibikorwa kuko nta ngengo y'imari bihari yo kuba yabishyigikira. Nyuma kandi yuko mu mpera za 2025 nabwo Amerika yananiwe kumvikana ku ngengo y'imari, bimara iminsi isaga 43 ibikorwa bya guverinoma byarahagaze, ndetse ni nacyo igihe cyabaye kirekire mu mateka leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi byose rero n'ubundi bikomeje kubudushya dukomeje kwiganza ku butegetsi bwa President Trump. MONUSCO yabaye kugenzura umujyi wa Uvira. Ni ingingo ndende ariko nekereza ko twaza gukomoza mu kindi kiganiro cyacu, gusa kugeza ubu ngubu MONUSCO rwose yemerewe kuba yagenzura umujyi wa Uvira, yemerewe mu biganiro bikomeje kubera Doha muri Qatar. Ibiganiro bisubukuye hagati ya leta ndetse na AFCM 23. Ni ibiganiro kandi n'ubundi biri kwiga zimwe mu ngingo ziremereye zirimo yiswe ceasefire oversight and verification mechanism. Ni kuvuga ngo ni ingingo yo ijyanye no kureba ko hahagarikwa imirwano. Hari ingingo kandi yo guhererekanya imfungwa habize intambara ndetse n'izindi mfungwa zisanzwe. Ku rundi ruhande izi nazo n'izindi ngingo zagiye ziganirwaho cyane. So muri rusange ibi byose nibiri kugenda biganirwaho. So reka rero mbashimire cyane, babwire ko makuru n'ibiganiro byacu byo abari agaruka kuri izi ngingo zitandukanye tugenda dukomozaho. Ubundi rwose nkomeze mbifuriza umugisha Nyagasani atanga, mukomeze mukurikire BC official cyangwa se BC info, no urubuga rw'amakuru rubagezeho byinshi bitandukanye mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'izindi ngingo z'amakuru hirya no hino.